Alo fubi kwa Salama tu. habari ya kule aseme M23 bamekamata Sake mara hiyo. Ewa, sema tu wamesha kamata basi wameshafika pale Kutingi. Wanasema pale Kutingi pale kubariere kwa tunalipia mafonere. Viko kwa kale kilima pale ndio wamepiga bombe. Wamevize wale barise wanakuwa pale kukira. Ni pale kukira kuna kwa barise wanashinda baro magari wao pale. Wamebavize bombe pale bwana. Imebarate ndio imetukimbiza mwingine. Na bombe moja imeangukia. Bombe moja imeangukia pale kwa Zaina, pale ya fasi ya kukaparuase. Na masasi naanza ngwa mwingine tu masasi mbili imenianguka hapo pale kwangu kumulango yangu. Basi ninofisa wangu naenda nizale kwanza Goma. Naona vitakuwa hivyo asubuhi. Maro kwenye unatokea manake na ni hatari tu. Na ushikaza usimzie chake asubuhi. Bwana na masasi mbili imenianguka kwa mgongo. Nimeshituka nimekaza ndizi mkugi na michomeko. Na mimi nipose kutoka pale kupale. Asa me basoda bangali napigana tu. Pale musite mara musubuhi ile masenkere vita walianza kugombana senke mwe makatrere. Wamegombana waliatake fasi zote. Waliatake fasi zote wameatake njia ya Karuba na ile njia ya Kimoka. Njia ya Kimoka wamegombana. M23 imekuwa na nguvu, imevuka barabara pale Kimoka kwa na ujia mambao. Pale kuma mwingine imevuka barabara imeingia mu makartier. Pale avyo mkwele soko mwingine imebapiga mara tatu. Wamerudia tena masasi mengi alilia tena kule kwa anteni. Kama wamjua Karuba ndio wameshuka kabisa. Wameshafika na kwa sasa nimetoka. Baba niko pale Kutingi. Yenya badana pale Kutingi pale kwa Feli. Kwa tunaenda bila mchanga. Asa mesai bazalendo bangana pigana tu. Mpaka saa hii maneva soda na bazalendo wamefungia mire pale kukilalo ya Kukira. Ndio kwa wote wameshafungia mire. Ndio kwa bazari hapo imekuwa. Maana kutoka pale Kukira pale Kilalo na pale Kutingi kana kwa zone netre me hapo wiko pale Kukirima pale yuko kwa Feli. Manake yenye haiko avyo haitabatosha pale. Hapana avyo hakuna. Hapana avyo ili ya chini hapana. Maru kwenye unatokea Msake manake tuna ni hatari kandu. Sasa masasi imeniangua kwa mbili pale mabale perdi. Imeniangua kwa pale ndio nimesangwa nitoke. Na wale bariso wenye wameshapisha ile bombe pale Kukira, wamerudia paka pale kwangu, wametoa gari pale nyuma ya nyumba ya mama. Ndio wameanza kufanya ile makomando yao ya ile drone yao. Sasa nimeona wanapeleka drone yao ili wanaanza ikomande pale nyuma ya nyumba ya mama. Ole wale wa M23 nao viko na ile madrone viko naona kwa zile gari za bariso ziko wanasukuma kwa bombe. Na pale kwetu kuna kwa muriske saa hii. Ndio nimetoka pale ndio kwenye wale bariso wametea ile madrone zao. Wale wa M23 viko na vizo wale bariso viko na tumikia ile mashini zao wanawasukuma kwa bombe. Donc ba M23 viko na bule buma drone kwa kidogo. Na bule buma pare kwa sababu viko naangalia kwenye bunduki ya kabambi. Juu kuko bunduki mwanzo ilikuwa pale kukamuronza. Ilikuwa pale kumajaji. Ilikuwa napigia pale kumajaji. Iko sawa waliona yule mwenye alikuwa anaipiga wale mapare zao. Wamemsukumia bombe imemlunguza yeye wote. Wamembeba Goma niko tabani. Kisha pale wamekawana wengine bombe wamesukumia pale wenye wamekuwa pale Kukira. Wanashinda pale Kukira wale barisi wanashinda pale wale makombo zao. Nao wamemsukumia bombe ule mwenye kale kanani kakugidele drone. Imepiga pale kulibu ile ilikuwa nasimama hapo ameruka. Au na wametoka pale. Efe wamekuja pale mlikuwa pale kwangu. Ndio wametia gari pale nyumba ya mere. Ndio wanaanza komandeza sasa zile madrone zao. Ndio imenipusha kutoka na ile masasi kuniangukia kwa pale kumki wangu. Antuka hongeli wakiwa lipashwa toka tu pole sana pole kabisa. Sawa. Ndio kama zile mabale polisi imeangua kwa maana nilipia kwa mgongo nimesimama kwa gari. Nilikuwa nimeshituka hivi. Ilikuwa imenilumi. Kukamata yego update kuri update kanizere ko mumeze neza gitondo cya tariki 13 kwezi kwa kabiri 2023 Mutino wa Jean Paul muri studio za Kamenamto TV kugira ngo tubagezaho amakuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino twibanda mu burasirazuba bwa Kongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuje kubabwira uko
ko operasiyo kimanje les autres, operasiyo yo gufata umujyi wa Sake, operasiyo yo guca intege umujyi wa Goma, operasiyo yo gutangaza isi, operasiyo yo twise ngo do or die, akaba ari operasiyo nanone yitwa ngo uko byagenda kose. Ni umujyi wa Sake wari ufite byinshi uvuze hariya mu mirwano imaze igihe kabisa muri Kongo. M23 ishaka uko yafata umujyi wa Sake ikawufata ntiwuraremo, byayisabye ko igeza saa 1:59 zishyira saa 2 umujyi wa Sake. M23 iba irawinjiye. FARDC, SADC, Wazalendo, FDLR, Nyatura bayabangira ingata. Yewe amakuru aturuka hariya Sake avuga ko inyuma yo kurasa igifaru rwose M23 bakubwira ko hariya Sake hakoze drone za M23. hanyuma rero bakajya bareba axe aho umusada wa FARDC uri, bakahatera bombe. Bamara kuhatera bombe abari bari ku musada bakirukanka. Ni operasiyo itasabye urufaya rw'amasasu rwinshi nk'uko kuri video urwumva, ariko uburyo ibitero bya FARDC byaciwe intege na M23 muri axe ya Sake nicyo bita ujanja. Ni ujanja w'intambara, dore ko M23 abaturage bakubwira ko yabanje guca intege aho ubufasha bwari kuza gutabara FARDC muri Sake buturuka, aho bwabanje gusenya ahari imbunda z'imisada za FARDC. Zarangiza rero M23 igahita yinjira Sake ikayifata gutyo. turabashyiraho video tunabereke urusaku rw'amasasu rwafashe umujyi wa Sake. ni nyuma yuko bari barwaniye Kimoka, barwanira Marehe, barwanira Nenero, barwanira kwa Madimba kuri antene, birangira rero umujyi wa Sake uguye mu maboko atari ya leta, ukaba uyu mujyi waguye mu maboko ya M23. ni umujyi uri strategique. Inzira zose rero zerekeza umujyi wa Goma zikaba zamaze gufungwa, haba Shasha, Minova ndetse na Sake. bivuze ko umujyi wa Goma usigaranye inzira y'amazi, usigaranye inzira yo kuba yaca mu kiyaga cya Kivu ugahita uwerekeza i Bukavu, kuko niho isigaje. ni urugamba rwaguyemo abarundi benshi, dore ko abari hariya ku bitaro bya Sebeka, abari hariya Igoma bakubwira ko imirambo yabaye myinshi, kajorite zabaye nyinshi muri iri joro. Bavisa bari bagerageze kwigira Kabushungu. ubona ko ni urugamba rwababereye rurerure, ni urugamba rwababereye ubutsika. M23 yabatangatanze hariya muri Sake. andi makuru akavuga ko indege ya MONUSCO ya Loni yaba yarasiwe hariya muri axe ya Sake, dore ko indege zahagurutse nyuma yuko mu gitondo indege zahagurutse zijya kurasa Sake, zigiye kujengo hariya za Kimoka, zigiye kujengo hariya za Kirochi. abana ba M23 bakaba bibereye ku misozi. ni urugamba nyaboneka rwagoye leta ya Kongo, rwagoye FARDC. nyamara FARDC yagerageje gushora ibishoboka byose muri uru rugamba, yashoboye gukora ibishoboka byose kugira ngo irwane kuri Sake. biranze rero M23 ikaba ifashe Sake. ni umujyi rwose uri strategique ku ntambara, ni umujyi ugoye ku ntambara, ni umujyi rwose ibitero byashegeshaga Mweso, byashegeshaga Mushaki, byashegeshaga Karuba. ni umusada waturukaga Sake
ariko Sake kuba ivuyemo abakurikira iby'intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo bavuga ko yaba ari intsinzi kuri M23 yewe bakavuga ko n'izi ndege ziguruka habizi za CH4 za Sikoyi 25 ndetse n'izindi ndege z'intambara aya mamirage FARDC yaba yaraguze byitezwe ko muri iki gitondo aza kuba akora, ariko nanone iyo ndege ntago irahaguruka. Reka tuve Sake yamaze kuba tombe abahungu ba Bertrand Bisimwa ba Laurent Kanyuka bakaba rwose bamaze kuba bafata Sake, ariko tujye muri teritwari ya Nyiragongo M23 naho ku munsi w'ejo yakoze operation yo gufata umusozi wa Kanyamahuru, ariko nanone ni mu gihe muri icyo kibaya hatwikiwemo igifaru. Birumvikana ingabo za leta SADC abarundi special force y'abarundi ndetse n'imbonerakure special force y'abarundi ndetse n'imbonerakure mu by'ukuri zikaba zarataye nyuma y'uko zikuwe ku musozi wa Kanyamahoro, nyuma y'uko zikubitiwe mu rw'impundu, nyuma y'uko zirasiwe mu mabere y'inkumi, rwose zahisemo kujya mu kibaya cyeruye, kujya mu kibaya hasi handi uvuga ngo ni kiriya kibaya uko giteye ni ikibaya kirekire uvuye muri utwo dusozi ugana kwa Mama Olive, kiba ari ikibaya hariya mu muhanda hahandi ugenda ukuruzinda ukurasa abakubona, kuko M23 bakubwira ko ngo no munsi y'ikirunga babakuyemo. Rero ngo abahungu basa nkaho bihebye, basa nkaho bavuze ngo kufa aho kupona, inda bakaba bahisemo kuyitereka mu kibaya hasi muri kaburimbo handi bavuga ngo ni urugamba rurambuye ntaho kwihisha kereka kuba usigaranye indaki, kuba usigaranye tranche, ariko nanone bakubwira ko ikibaya nanone M23 itapfa kukishoramo kuko ni ikibaya bavuga ko bamaze gutegamo mine kabisa, yandirimba ivuga ngo mine irica. Ni ikibaya cyamaze gutegwamo mine, ni ikibaya buri metero 20 hariho igifaru, nubwo bigenda bitwikwa mu by'ukuri. Nanone akaba hari ingabo zo muri SADC zo mu rwego za Tanzania, utibagiwe iz Afrika y'Epfo. Izi ngizi ngo zikaba zimenyereye kurwanira ahantu harambuye, ariko kibaza ngo zizarwanira mu kibaya ahantu hatari igiti cyo kwikingaho, ahantu hataraho gukinga umusaya. Bakubwira ko ari urugamba rukomeye cyane, urugamba rw'ahangaha muri Kibumba mw'abantu mwe, urugamba rukomeye cyane ahangaha muri Kibumba. Kurushobora birasaba izindi mbaraga, birasaba izindi tekinike. Amakuru rwose akavuga ko ku munsi w'ejo indege rwose yasutse abasirikare hariya ku kibuga cy'indege cya Goma berekeza mu misozi kurwana. Aba basirikare rero bakaba harimo bamwe bari babadeployinze hariya za Kibumba, ariko amakuru akavuga ko ubu igisigaye ibirindiro noneho nyuma y'uko Sake ifashwe bakaba bari kwerekeza hano za Kibumba ndetse na Kanyarucinya kugira ngo noneho babe barwana ku mujyi wa Goma. Ni birometero 20 uvuye Sake werekeza Goma, ibaze ni hafi pe, uri Sake ubureba Goma nkuko ibirometero 12 uvuye Mahoko werekeza hano mu mujyi wa Rubavu. Na ahantu hato cyane, bivuze ko rero kuva Sake ujya Goma ari nko kuva Nyakiriba hariya ku igororero werekeza Goma. Nguko uko bimeze ni amakuru yo mu gitondo. Gusa uko biramutse mu kibaya haratuje cyane, nta sasu riravuga, nta mbunda iraturuka mu kibaya, ibintu byose bimeze neza, biri muri controle, baracunganye. No gutegereza tukareba ese urugamba ruraza gutangira ryari mw'abantu mwe, urugamba rurahinda ryari mw'abantu mwe. Reka tubihanga amaso. Wowe icyo usabwa no gukora subscribe
kora subscribe ku Kamena Mutwe TV, wicecekere komeze tugusharinge video zacu, ubona ko nazo zabaye nyinshi, dore ko amakuru ahari, amakuru yagiye aboneka ari menshi. Kamena Mutwe TV, ubwo turagaruka mu kanya twongera kubagezaho video tubereka uko bimeze cyane. Nitwa Mutinuba Jean Paul, ndagushimiye wahisemo gukora subscribe ku makuru gatariwe.